tugur.kz ұсынады. Жан-жағына қарап, біреуді күткенде алаңдайсың. Қазір кішкене дем алып алайын. Ұрмалыңыздар! Қайта айтамын. Мен біреуді күтіп отырмын. Болмаған күнде таң басында әкеліп келуші еді. Ұмытпасам, бір апта болды. Таң басында әкелмей қойды. Соны күтіп алаңдап отырмын, шырағым. Бұл қарының қамы ойлап отырып қой. Үмітіңді үзбе, алып кеп береді. Сен адамның келгенше мына құрман алып жеймін. Алып келіп береді. Үмітіңді үзбе. Мен мына құрманды сатып тауысайын. Құрманыңыздар! Құрманыңыздар ағайын! Қалайық! Сендер Мұхаммедке сенбеңдер! Ол өтірікші! Ол сиқыршы! Сен кімсің? Мен саған күнде тарғасында келетін адам. Өтірік. Сен ол адам емессің. Қайдан білдің? Ол келген кезде керемет бір қош иіскен бөлімді едім. Оның қолдары өте жұмсақ. Ол аузыма тамақ салған кезде шайнамай ұштап еді. Өйткені ол тамақты жұмсақ беретін еді. Оның өзі неге келмеді? Оның аты Мұхаммед. Ол барлық әлемнің жаратушысы, Алланың жіберген елшісі. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям. Ол енді келмесе кетті. Ол енді жоқ.
Kasım'daki üzülgen Muhammed'le ne değilsin? O yerde kelmeydi değilsin mi? O yerde kelmeydi değilsin mi? Neden durdun sen? Şuna kolay bulunun küremez. Şuna kolay bulunun küremez. Sen ne düşündün? Sen kimsin? Sen bana ne işin tanıyorken sen kimsin? Yine Hazreti Ebu Bekir'e o ismin cürebe Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dünyadan ötkeli bir türlü olacaktı. Sosun ol. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yine var. Kızı Ayşe'den Resulullah'ın ondan mecbur isteri var müddet suratta. Sonra Hazreti Ebu Bekir'den kızı Ayşe sen asıl Peygamberimizin isterin varlığından borçlusun. Degendir oysa bana hastayından önemli bir şallah bak verin. Rabbim o çaldın dilegen bilmeyip de cevap ver. Sonra Hazreti Ebu Bekir bana hastayından yeni pazarda çıkıyor. Ben pazarda geldiğimde senin kurma satış meden gibi bir istifadım. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in gözü kanma sebepleri ettin adam seni gelip sonladım. Kaydı Kandayı kırıştı. Kandayı kırıştı. Ben ötürük çalışacağım şuraya. Allah'ım olsa Negim ağam ötürük çalışacağım denizde. Benim şarlayım yoksun şükür bu. Şahsılıkta şahsılık benim. Zamanlıklara şahsılık bende geldiğiniz bu şey. Muhammed Allah'tan eken boy. Haydi. Ya Resulullah. Ya Muhammed. Beni geçir. Ben de baktı geçir. Ya Muhammed. Haydi. Ey sakama! Ebu Bekir'e şekil! Ebu Bekir'e şekil! Nem bugünden başka Müslüman oldum. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammedun abduhu Resulullah. Ben Müslüman oldum. Ebu Bekir'e şekil! Ya Resulullah beni geçir. Ben değildim baktı geçir. Şuraya sarayım. Anahtarı var mısın? Geçir. Şuraya